Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye, tube ikaze ku makuru y'iteganyagihe umutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, mukaba mugiye kwegezwaho nanjye Mukazarukundo Clarisse. Uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'ibicu bitatanze imvura, bivuge ko mu gihugu hose haranzwe n'ibihe by'umucyo kuva mu masaha mu gitondo kugera mu masaha yo ku gicamunsi. Ku munsi w'ejo rero n'ubundi niko biteganyijwe muri rusange, nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Reka dukomeze tubagezaho iteganyagihe ry'umunsi w'ejo, turebe mu buryo burambuye ndetse tugende tureba n'ibipimo by'ubushyuhe uko bizagenda bihindagurika. Mu masaha mu gitondo nta mvura iteganyijwe mu bice byo mu majyepfo, hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 11 ndetse na 15. Naho mu bice byo mu burengerazuba naho hateganyijwe ibihe bitazatanga imvura ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 10 ndetse na °C 14. Nyabihu niko karere kazaba gakonje, kazapimirwamo °C 10 mu bice byo mu burengerazuba. Naho mu majyaruguru hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 12 ndetse na °C 14. Musanze akaba rizapimirwamo °C 12, bivuga ko rizaba bikonje mu majyaruguru. No mu bice byo mu burasirazuba naho hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 13 ndetse na 15. Reka dukomeze tubagezaho ibizaranga umujyi wa Kigali mu masaha mu gitondo. Hateganyijweyo ibicu bitazatanga imvura ndetse n'igipimo kizagera kuri °C 15. No mu masaha ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganyijwe ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 25 ndetse na 28. Mu bice byo mu burengerazuba naho nta mvura ihateganyijwe ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 22 ndetse na 28. Mu bice byo mu majyaruguru hateganyijwe naho ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 24 ndetse na 27. Mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo niho hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru cya °C 30 ugereranyije n'ahandi, kandi nta mvura ihateganyijwe. Mu mujyi wa Kigali mu masaha ku gicamunsi naho hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 28. Reka twumve tubagezaho iteganyagihe ry'iminsi 5 duhereye ku munsi w'ejo ku itariki ya 19 kugera ku itariki ya 23 z'uku kwezi. Muri iyo minsi rero uko ari 5 mu kirere cy'u Rwanda hateganyijweyo ibihe by'umucyo, bivuga ko mu turere twose tw'igihugu nta mvura iteganyijwe kuboneka mu turere twose tw'igihugu cyacu. Ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa saa 12:02 za mu gitondo, rirenga saa 12:10 za nimugoroba. Murakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.